Alpha Mizo Production YouTube channel and to le ngai thatu te chibai vek kule March niruk sang hi som ni le panga ania thu thar sang kan ngai thadona Myanmar lam thu thar hi bultan na ngai thleteang Myanmar boina wanga India rama ommek Myanmar al tante chu Myanmar ram ala boi ria wangin Military Council nena thonlet lo turin India for Myanmar ten March nili khan an nge na ni India for Myanmar ho tu salai do khar chuan sarkar thunei tu te chuan March nili khan an soya sarkar lai pui chuan Myanmar din mun ala that lo wangin Myanmar mi te hi thonlet ri lo an niang tia an soyang khan state sarkar hian an bo zui ka be sei thakal ta khan Delhi election ne ania BJP sarkar chuan refugee te akwa khir zuala mani loka po khan Manipur chief minister chuan refugee chunga alung ni lo thu lekha athe luta adik tak chuan sarkar lai puin Myanmar mi te chunga dan le hrai anei le state sarkar in dan le hrai anei te ain an lo wangin siam thaturin kan nge na ni ti na soi tundin hmuna Mizoram Myanmar al tlang te chu state sarkar le mi puiten an chom dol meka state danga chuan Myanmar al tlang ten manin Myanmar an thon ho thin ti in na soi zui ani India rama sahim na zonga Myanmar al tante zinga mi zahi somnga chuang te chu Manipur le Assam state ten manin tan ina an khunga an zinga mi za som panga te chu Manipur state sarkar chuan Myanmar Military Council nena athon hoa an man zinga pakhat phei chu tan ina athia voin thlenga Myanmar a mimal dikna chan vo ala om theilo thu India for Myanmar chuan March li khan an thu chuan ta langani Myanmar mi an man te hi thu boi siam sakin sum tam takan choi tira akum tel khung to in an la chualawa an nun na ta na ahla omba ka Manipur le Assam state ten Myanmar athon ho turin an vau thin ti India for Myanmar chuan ta langani kumsang hi som ni pakhat February ni khata tanga Military Council ten thunai nan la ka tang khan India a Myanmar al tan te hi kumli chuang an omna ni to a chom dol na chungchanga har satna an to na sak chual thu India for Myanmar chuan an ta lang bokani India hian Myanmar mi ten Myanmar ta na democracy an sualna an pui theilo point ral tan te chunga rilru taksa liam lovin om tir mai maya an tran pui thei chuan thillom om takaniang tin salai do khar chuan a soyani tuna hian Manipur zelakang kumsom nga mi vel u ong min hi a hrisel na that lo wangin en ko ngai takania ama nga zel chunga natna ben wan nei mi som aya tlem lo an oma an ngai tu om hle ti hriatani heng ba ka hian mani lokhan New Delhi khopui biakin pahnia Myanmar al tlante in khom lain New Delhi police ten an dap thuta India ram chunga dan anga lu phalna le UNHCR hiat puina kat nei lo te an mana lung ina khung le Myanmar a thon ho turin an vau ba ka an in khom lai an ti top sak ani kan soi to angin abik takin hetiang hi India ram mun danga te kan unaw Myanmar lam unaw ral tan te din mun ania hetilai Mizoram bi ka chuan thamuang takin ngai ngam takin nanom theya thei to pin kan lo in chom dol chuti ruale ro chuan thil thalo sei thom om le thin hi rilru ana thin hle maya larem ruati pachuaw chuan Mizo special news grupa Facebook a hei hi aron posa ngai thateang zanin dariat le chan ve le dar ko in karvel khan barmara tlan thian thum te hi kan kongka a loading in anjinga pakhat chuan sairo kher hi in chung lampang hoi hian aron kuai kaw ringota an mi pa te an vain lan nuwa an tlan chia a anin zui ngala kongpuya anin nang chingin anin dopa sairo kher lektu ber chuan ka aklo atitlata an dapa ai te tangin an phorsak ngei boka an ngeng ve ngal khop mai atong thei fal deuh pakhat kha an piai lain pahni te an lo tan bowa tan bo te an ngai veng zui lain pakhat alo bi bo man boka thil thleng khan min thon deuh thut ta wang le ani deuh rum awangin thalak na chang kalo helawa an hmele ro kan chin chia chiang khop mai ma ni in luma po me chetan phei chuan ma ni chawa om ngam chi po ani to meu lo film khurtlang ang u ti in ral tlanin an ri grab dan aron soya ei hi thil poi tak ania voin ni thlenga ran buang taka kan lom thei chan hi
Mizoram mi puite felwang le thatwang ani mun danga te Myanmar lama thon ho le an nga em lai kar vo in ni thlenga thon ho kan lani lo te hi lomna chang hria ila kan omna ram hi kan u nau te ram ma ni se kan khua le tui ani big ri lo ti hi hria ta ram hranga tanga kal kan nia Manipur lama tanga ral tan te nen po kan inang lawa ke ni chu foreigner kan ni ti hi kan hria ta kan omna kan chen na rama dan kan thiam a poimo hle chumi ani lo chuan tun lai a phei chuan Myanmar lam u nau te le Mizoram zofa te in kara boruak enge mono no atam ro pui mai sia chu wangin thil thalo a thleng thu tani chuan a chan chhejok tur kan ni ti in hria a dan kan thiam a poimo hle ni Myanmar military leader min ong lai le a thui hruai civil official then khat chu Russia president Vladimir Putin a som nangin March ni thum khan Russia rama anjina Russia president nena ram pani in lai chin na ti thatu watan sai paruklai apek baka Myanmar ram chim lam zara tuipui kam diwe a special economic zone dinin Russia chu mun khwar a phal sak bokani hetianga min ong layan Russia rama ajin tamai hi barmaram thau soka lokna lotel mek tu China hian a lom lo hle a politics thil baka ral thuam le sipai man ruwa lam thil tam tak pe a alo pui thin dharma sipai lal che jia hian amit atimim hle a alung ani vak lo ani ome kong le lama chuan international sanction tam tak in sum don ton na thlenga khuwa khirna tok mek dharma sipai sarkar hian thok lak na turatan Russia ram hi abel angai ta siani Russia ram an president awang mu dane ro chu ram pan hi hruai tu te in lai chin na tha siama thian tha in kom ai ma in chia lo in apu mutura akal anga sipailal min ong laya Russia president ma akho savel dan hathlir hian aram ni tan chuan aza pui omin atlom thak le ani Russia president Vladimir Putin chuan an ram tlo tu Myanmar sipai sarkara hotulu ber senior general min ong lai na nan in kom nuwa kumin me ni kwa a indo pui pani na natji Germany ne na champha voi somriat na lom na Moscow military parade nei tura Myanmar sipai antel vedon ti asoya e huna hian min ong lai po atel don ti asoya ni President Putin le General min ong lai te hi thole ni khan Kremlin anin koma Putin a chuan General min ong lai ne na hian ni koma Russia ta na sai paruk apek wanga lom thu hrilin heng sai te hi Moscow sahuana da anni ti asoya Putin a chuan Russia le Myanmar in lai chin na chuan ma son zela mi kum khan rampan hi te in sum don ton na po za a somli in apunga US dollar tluk le ding on ni atling ti asoi boka kum sang hi som ni pakhata civil sarkar pai thatu Myanmar sipai sarkar thop tu ramtlem te zinga Russia hi telani Putin le min ong lai te inkom nu hian Myanmar a small scale nuclear plant siam na tur in ram na jiang halani Russia State Nuclear Power Corporation Rosatom chuan he na hi athok dona megawatt za pe chuak thei tura ni thuwa soi Russia Prime Minister Mikhail Mushustin point agriculture nuclear energy transport le infrastructure ram pani te huang zok na tur thatak aum ti asoya Russia le Myanmar ram te hian diklo taka rek na sang tok mek ma ila kanin sum don ton na le economy lama thodun na chuan ma son zelani ati kan soi to angin Russia company than khat chuan Myanmar special economic zone dawaya investment ti an tum thuan soi min ong lai hian President Putin baka Prime Minister Mikhail Mishustin Federation Council Speaker Valentina Matvinenko State Duma Speaker Vyacheslav Volodin le Russia Security Council Secretary Sergei Shoigu te akom bokani Politico reporting atar landan chuan tunhnai khan US President Donald J Trump administration member senior pali te chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky a political opponent lian ber then khat nen thuruk soihona anneya an meeting hi Washington in Kiev Zelensky thunei na pai thlak tumin president thanna rang takanei thei ani le ni lo enfia antumna ni in nan soyani US official ten politician and biak then khatte chu Ukraine Prime Minister Louis Yalia Tymoshenko baka Zelensky ma a khruai tu Petro Poroshenko kai hruai European
Solidarity Party member senior te an ni thuan soi President Trump papui tu te chuan Zelensky hi in thlan puya enga po achak zo an ring to thlat lo ni in nalanga indona ril ruha na le ei ruk na sataka wanga mi puilung oilo na wanga ni thei mase Zelensky hian pol tamzo ka za assembly panga atanga somnga panga inkar vote ala muwa Timoshenko le Poroshenko te pani ain ala sang zok le ani Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan thole ni khan tunhnaya Donald Trump panena anin hial chiam mai chu in chirom mati thua soya US President kai hruaina hnuaya hian muanna tluan tling nei tura kongdik zo hun ani thua soi zirtop nia Washington a White House a thil thleng kha be seilo ang takin thilakala thilom dang kha a in chir om hle ti in Zelensky chuan exa aposani thil siam di khun ania hun local zela chuan tho hova in biak po na thatak tak nei kan ti zel ka du ti in Ukraine hruai tu hian ata lang bok Ukrainian President Zelensky nana anin bakkai chiam tukloka US President Trump chuan sipaya puina apek thin chu ati top ngala Kiev chu Russia nen inrem tura inbeturin na zoka nornana ati ani Kiefa thunei tu te chuan indona US in apuina anloma Washington nen tho ho zui zealand du tian soi Ukraine le a tho pui te chuan Trump du anga rang taka inka hai kalpui chu Russia tan ham thatna ni thei tura angaya Kiefian Moscow in inka hai chu thataka azom lo an ring ani White House thunei tu pakhat chuan US hian Kiev apui na chu indo ti top na tura trulaniam ti ennonin achol sanri ti asoya puina ti top chu Ukrainian muanna tana in biak adu tak tak ti ati lan hun thleng atana ti adi thua soi bokani US in Ukraine apuina ati top hian indona ngong ane ngal mai ero arinom lova Ukrainian sipai te hian ral matong kilometer sang khat chunga Russia malampan zel tur chu anti muang theya abikin indona anasat zualna Donetsk region ki fatanga khotsaklam kilometer jasari vela andang thei zuala Russian chat na hi sipaile manrua zongin an hek hle a Moscow tana lok puina tura tamlo hle February ni somni pali sang hi somni pahnia tanga Russia in arun meka hian Ukraine hi ramdang puina ain hatna sale a Trumpan US a thunei na achan le nuwa puina hi atlem tahlau thungani US siam Patriot missile defense system chu Ukraine ven himna ta nan mangtang kai hle a US tu chui mi ten Russia sipai chet velna an khe chakin bitum tur an khe fu thei hle bok chimlam longchol na khopui Odessa acheng Olena Fedorova ai chuan Trump thutluk na hi alai lok chok ani abei sei thuwa soya pui kangai tak zetani ti na soi European Ukraine mamo tak borua ka tanga be na laka inven na an phuruk zo lo awangin Ukraine tan chuan US pui na hi a hlu hle ti dan siam tu ihor Chernov chuan a soi ve boka hetiang ani chuan civil miten an tuarna sa zual don ani ati US in sipai lama apuina ati top hi Poland a po alang ngala anni hi khothang ram teral thuam chol puina berni in alut atlem to nin police prime minister Donald Tusk chuan a sei Trumpan White House salwa le nuwa US le Ukraine in kar hin hiam thret theta Trump sarkar hian Russia sarkar beto in hei hi anin kar ti chezual tu pakhat ani Ukraine President Volodymyr Zelensky hian US President Donald Trump pakai hruaina hnuaya remna le muanna aum theina tura malak ain pe thu lo sai to a US in Ukraine sipaya puina zong zong ati top ri don ti asoi hnuwa he thu hi Zelensky hian asoi zui ve ni US President Trump point Zelensky hna tangin Russia le Ukraine indona ti top ani theidan ngai to a in biak na nei andu thu akhil na le kha adong ti US Congress a thuwa soina soi bokani Zelensky chuan a social media Trump nena an meeting nei chungchang po soi langin besai angin akal lawa khatiang zonga boruak omta khapoya ti hle ti asoya Ukraine chu US nena mineral deal siam turina in pe rang ti soi bokani US in Ukraine alo puitona zong songa alom hle ti Zelensky chuan asoya President Trumpan Ukraine nena Javelin ape ka wangin thil adang lampha zia te po kan hrenga kan lom tak zetani ati
Trump hian a President Trump masa khan Ukraine hna hian US anti-tank missile system a leitira hei hi Russia in Ukraine arun nuwa alo beilet na konga atangkai hle ani President Donald Trump administration in temporary legal status li atuma wangin Russia nena anin dawa wanga tlan chia Ukraine me noi hi le singli zat chu US atangin no chua anni thuai mai thaini in an soi April tha a malak beise ani ya President Joe Biden a kai hruaina hnuaya Ukraine mi te lodon son dan nen adang lam don le ani United States National Security Advisor Mike Waltz chuan malam huna Ukraine kan support na zong kalzel dan tur chu engma soilok thei ani ri lo atia tuni lai ni liam ta khan he thu hi sayin Ukraine tan puina sum le pai ral thuam le sipai lam ti chakna ba ka intelligence lam thenga puina chu ti top vek ania President Trump administration chuan heng zong hi ennon ani dona chuta chuan Ukraine relationship chu langai tua thataniang ati heti lai hian French President Emmanuel Macron chuan European Army Chief te chuan Karl le hian Paris a meeting nei ani don thu asoya chu baka US puina telwa French chuan Ukraine tan in buat saina akal puyang ti asoi bok Macron chuan kan lama US chu aum chunjam zel kan be seya chumi tur point kan in ring ani atia Macron chuan Ukraine tan kan tho puiram dang te po anin buat sai ani atibok Russia le Ukraine in do tran sang hi som hi pahnia tang khan US chuan en thak na intelligence thlengin Ukraine tan ma alak saka ma se Oval Office a in biak na boruak chetak President Trump le Zelensky ten an nei nuwa tang khan sum le pairal thuam le adang than puina te hi US yang atitop fekani kha heng US tan puina ti to phi en chen nge ni don sai thei alani lo French President Macron chuan UN tan new era a in tran ti soin chumi awang chuan Europe himna turata na malak na po kalpui ngalania nasa zo ka kan himna tur hi kalpui atulani ati Ukraine peace plan atan po EU hian ma alak mek thua soibok CIA Director John Ratcliffe chuan Fox Business in an interview na President Trump chuan Ukraine laka remna kong zon na chu Zelensky an apom thei hun a hon sakti asoya hen remna thutu khian Ukraine ta na malam hun tura tran puina le tuam hlom na chunjom na tur a hrilang atibok heti lai hian Zelensky chuan in remna nei turin Ukraine a in ring ti alo soi ve to a US President nen in biak thum hi na tur hi a hlat lo arin nom Ukraine malam hun tur chu ama kuta nga in aum tame kani White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan Ukraine nena military assistant ti top chu thil dang zong tenen ngai tua that thei ani atia Mike Mulroy former Deputy Assistant Secretary of Defense le CIA paramilitary officer hlui chuan BBC nena Ukraine tana intelligence da US in akal puina hian hei aya tha a thak na a umlo atia hei hi Ukraine indona Russia chet lak ti thuan opna le an ral thuam ti chiat sakna Ukraine tana hluin an chakna tharui pakhatania European allies te hian hei aya tha in an thak thei don lo ti in a soyani heti lai mek hian Trump administration chuan China laka threat war thar akal pui le na China thil siam laka tarif ati san le na chu China chuan chang le tin kong eng kima kanin peya threat war aniemo eng indo na po ma chon turin China chu kanin pe tin President Xi Jinping chuan a soya China hian US in tarif ati san ang chi in US thil siam an lak lua te tarif ati sang ve ngala US in tarif ati san na hi za a so matanga som panga ani to ani China Premier Li Qiang chuan an ram ni puita hna US la ka threat war kalpui tur hian kan ram tan ven thon tur om lova kan ram economic mason na le than na thlirin nuna hian kanin rin tok na hi atha ani ati China President Xi chuan US la ka threat war a hian kanin buat sai felin kanin ready fel to a ang indo na po ma chon turin kanin peye ti in US atong khumani country thau angin Taiwan chu kan ram mani China hian atia nuna anin kar boruak chetak kawang hian
enti khuna nge China hian Taiwan arun don ti ania pongeng kima China sipai te hi buat sai ania chuwangin Taiwan chungchanga po hian US chu aron tong khum zui bok kani US President Donald Trump chuan Hamas ho nena Israel mi an la ren zong te aranga chua vek turin na tia hei hriat tirna nung ber last warning ani ti in a soibok ka soi angain ti lo vai chuan Hamas member pakhat te ma hi himin inom top lowang he na len chuak tur hian Israel nena engkim ka thon don ani ati tabur mai US hian foreign policy net deuh aneya khowela fir fiak pola an puan te hi in biak na an nei pui ngai lo ani ar tal dan chi khat chau a om lo an tiang khani berang chu US State Department chuan kumsang kha zakwa som ko pasari khan Hamas hi terrorist organization a alo puang dai to a White House chuan US le Hamas palai te aru ka in biak na tum ni anei to thuwa puan nu loka Donald Trump hian Hamas hi awang ta chiam mai ani in mi hren te khatu na ngei tun aya tlai lova ron chu avek ula hostage in tha to te ruang po kha ron kir vek ngal ro u chu ti ni lo chuan in chunga thil lo thleng tur chu nangma ni chau chu aniang Hamas ruai tu te kha hun tlem te in nei chung hian Gaza ram kha chu san vek ro u atibok Gaza mi pui te po vau thau mai Gaza mi pui te po kha in tan hun moi takin a muak mek chawa in mi hren te in la hren zui zel zongin mithi in ni vekang ati zui ani Israel chuan Hamas kuta an mi hren somnga pakwa an la om ni an soya chung jinga som ni le pali chau chu an la dama an mi hren jinga hian US khwa le tuiten telani Gaza hi ma khosanga ta to ram an chedong le thisen luan na ram mania Philistia mi tele Samsona indo na ram mania Davidan Goliath halu alak na ram kha ani heti la hian Hamas thupuang tu Hazem Kasim chuan Trump pawna Turkey News Network in an komna aron saive a Trump pawna hian in ka hai thuthlung ne na in zom boruak ati boi hle a Israel sarkar chu athupek te bo zui lo turina fuibok in remna au meka US ati chatu ani in remna tang zong stage thumna chuatir vek turin kan rel vek to Hamas chu kan din nangaya kan ding reng Israelin ti danglam at tuma US in Israel hi in remna tho ni natan in biak na nei turin anor angaya ni Gaza strip huana khauzok kalpuya mi puiteril trama ti hlum tumna policy ti zual turin Trump pawna hi Israelin an mangtang kayang ti kan hlau hle atibok Arab ram huai tu ta chuan President Donald Trump an US in Gaza chana ami cheng Palestinian maktatoi ni te mundanga son atum mek lain US dollar thuk le dingon somnga pathuma tundin le na tur chu Egyptian khopui Kairoa thutkhom man mo akova an pomta Egypt ruah man na hi Arab ruah man na anita tin Arab League Secretary General Ahmed Abolghet chuan an thutkhom zo a apuang ani President Trump parot na soilang silovin gai chuan Arab te chuan mi bai tiremo lui na manga mundanga da emo chu apom lo ti asoibok Egyptian Gaza atana ruah manna phek som kwale pakhata cha aduanga heta hian veng changkang tak din te wantang in to khom na tur siam te po atela hei hi US in Middle East Rivera din tuma ma alak na dolet nani Arab ramten hetianga ruah manna an siam hi bungrua le thildanga ti mason na baka politics le Palestinian te digna changvo hum hal sakna an ngai thil ani bokani Egypt President Abdul Fattah al-Sisi chuan to khom a honna mu theya Gaza tundin pialama rampani Israel fula Palestinian ram aum theina tura thilkal zelani ti asoya Arab ram te hian Palestinian te tana ram din hi nakin zela tana buaina chinfelna turni in nan ngaya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le atho puite ro chuan andu lo burthung ruaman na thara hian Gaza chu Palestinian sarkar thazar moya Gaza Management Committee in an enkolang heta hian technocrat lama mithiam an omdonani Hamas ten chan vo an nei donem ti ero soilan chi alani lova anni hi Israel chutchimi atumle tuna indo chuana bul annia Arab ram thren khat po hian
Hamas ti chimi hi andu ve thowa then khatero chuan Palestinian te kuta da chi ni in nan ngaya an mani hian Gaza enkol tua tel lo chu andu thayanga ma se ral thuam tun vek ero thil chiang lo ani thung arab ten ruam manna an siam hi tho thum tur ni in tho masaber tharuk vel chu indona wanga thil chia te sang hoi hun nani dona adot le tho ni nai ro chuan kum tam tak adot le a tho ni nai ro chuan kum tam tak adai angai thungang na tho ani chung hian Palestinian mi pui makta duai khat le point nga vel chu chen na tur siam lai loka anom dona ni Hamas ten October ni sari sang hi som ni pathuma Israel beyami sang khat jan hi chuang an tha ba ka mi jan hi somnga pakhat an man nuwa an omna Gaza chu sipai chakna mangin Israel hian a beileta UN chuan inding za som kwa chu achiani ina soi heng tungding le tur hian US president in ruam manna aneya hei hi arab le khovelin mak antia arab ram te hian ruam manna dang an nei ta ni United States chuan thole ni khan Yemen a Houthi chu Foreign Terrorist Organization FTO zinga atel vele ta a hei hi January thla a President Donald Trump pan thupe asiam kal zel ti ani Iran in a thlop helpol hian Yemen ramzau zo thununin an khopui sana po an thunun tela October sang hi som ni pathuma Gaza stipa indona chuatang khan voitam tak Israel chu bisailina kap to bok Red Sea le Gulf of Eden na sumdong long lian te an bei fo boka hei hian khovel puma sumdon na kal tuanga ti buai hle bok State Department in voina thupet ati chua hi Trump sarkarin ram himna angai poimo na American himna le United States himna ta na ain pek na ti lan na ni tin Secretary of State Marco Rubio chuan thuwa chua Trump hian January thatop khan thupek siamin Houthi te hi FTO ada let le a president masaklai khan alo da to bok FTO ada le hian Houthi ne na inzom na thil ti ho reng FTO ada le hian Houthi ne na inzoma thil ti ho reng chu US in a khem thei don ti na ni ya an ma ni hi Yemen a cheng tam berte omna la ya in khwaran ni President Joe Biden a khan Yemen na pui mabo tak tak te chu hel ho tel lawa a pui thei lawa wangin Houthi te hi li satangin alo pai to bok Yemen hi kum som kalta a indona a chua ma atang to khan Arabian Peninsula a ramre thei ber ani sa a tuna phei chuan khovel puma mixing nun phung pa ngai ang tu nei phak lok na sat ber na nin mi cheng mak da duai som thum le pali jinga mun thuma thana mun ni hi pui ngai an ni to sa rim bokani Nimin Khan Israel Army Chief Eyal Zamir chu office lu atura lak lu fel ni ta in Israel Prime Minister Tana Military Secretary na lo chel to thin ani nge a yal hian Hamas te chu ne ani ma chuan an mission ala zo lo thu sain a theidan angin mitang te lak le tan ni tur thua soibok Ramadan intran nu atangin Israel chuan West Bank ka Palestine mi te chu Al Aqsa Mosque lu ala khap sak zela Jerusalem khopuya hian police officer border guard le force dang sang thumlai da lu tumani bok voin khan Israel sipai ta chuan military bulldozer ta mangin nursam refugee camp Palestine mi ta chen na in som pasari lai an nor cheleni Israel army hian January ni som hi pakhata tang khan West Bank marlaba military operation neitanin mi som ruk panga an thi to ba ka mi tam tak in son suati ran ni to bok mi san lama khan Israel sipai ta hian West Bank ka hian tual chung mi te dapin nunaw ti amin mi zathum aya tlem lo an man nge talkarema refugee camp te chu anasa thei ang perati chiatan ni bok Israel chuan ni zonin ninga chung Gaza sipa chom dol na le pui na lut tur te adang ping tari a Israel hian in ka hai chong ma huai pot seya Israel mitang te chu vek tura rot na asiam Hamas ina mola wangin hete zong hian thila kalpui le ta ni Palestine mi bole chin riat lo te boy pui tu center chuan Israelin sang khazakwa somruk le sang khazakwa somsari nuwa Palestine mi te ruang sang khazanga alakol thu ta langin Israel chu dan kala chea apu bok he center hian US President Donald Trump le ram dang te chu fin rol chu amitang te ruang chung changa an ma ni dor lo tura cha in Donald Trump in Israel mitang te ruang tlema zong lakhir tura Gaza strip pipui te chunga
vòng na siam đó ni chuan Israel chunga po siam ve ro seti inan tang na sa hle ni nimin khan mitang te chuana tur konga President Trump a official ta chuan Hamas te le na rukin in biak na an nei thu tarlan a oma Hamas te hian Doha Qatar White House envoy senior te nen anin mu thu tarlan ani heti zonga US sarkarin Hamas te in biak na nei pui hi Israel in angai mo le bokani US lam hian an ma ni khua le tui Hamas ku ta tang mek te chuana turin Hamas te hi ador ti tarlan ni in hei hi US in direct Hamas te ador voi khatna ni in ram siam na ero ala omri lo ani